गाग्लोबनायाव तामुलपुर सेसापानी पलासगुरियाव गोबां नखर सिलिंखार। एसे मोनाबिलि जाबोब्लानो तामुलपुरनि दाब दाब जायगायाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा सोलिनाया दिनैनिल' बाथ्रा नंलिया। थांनाय हरनि समाव पाग्लादिया दैमानिफ्राय गाखोबोनाय मैदेर फालोआ तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी कुमारपारा पलासगुरियाव गोबां नखर सिलिंखार खालामलाङो। सेसापानी पलासगुरि गामिनि अरन्जय नार्जारिनि थाग्रा न', ओंखाम संग्रा न', लाइ लथर गय बागान सिलिंखार खालामलाङो। लोगोसे थेमब्रा नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न', जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दुलेसे, परशुराम बसुमतारिनि न'नि इन्जुर बोदलानानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ जालाङो आरो अजित नार्जारिनि थाग्रा न'खौ इन्जुर नारख्लायना गालाङो। दुखुजों सैनांनाय नखरा हाग्रा बिफान आरो सरकारि बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होफैनो खावलायदों। हाग्रानि मैदेरजों सिलिंखार जानांनाय नखराव दासिम हाग्रा बिफान, एमसिएलए, एमएलए आरो सरकारनिफ्राय दासिम जेबो बिफाव लाफैनायखौ नुनो मोनाखै। हाग्रा बिफान, एमसिएलए, एमएलए आरो सरकारि बिफाननिफ्राय मा बिफाव लायो समाजो फोरमायसिगोन। আহি পেলাই আমাৰ দেৱৰৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে, ধান চান চব চাউল তাউল চব হেৰি কৰি দিছে, ঘৰ চৰ আৰু আমাৰ কোবা ভাত ৰন্ধা ঘৰ চৰ গৈ চব দেৱৰৰ ভাঙি দিছে আৰু আমাৰ ভাতিজা ল'ৰা মাক নাই, এই মাক নোহোৱা ল'ৰা 3জন, ল'ৰা 2জন আৰু ছোৱালী 1জন আছিল। এই তাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে আৰু টিঙৰ ঘৰটো অলপ টানছিল, সেইটো নোৱাৰিলাক। আৰু এতিয়া যদি হেৰি হয়, চুলিকেইটা ভগৱানৰ হেৰিত চুলিকেইটা বাচি গৈছে আৰু কিমান মান হ'ব হাতী 15টা মান হ'ব আৰু 15টা মান হ'ব আৰু হাতীটো। এতিয়া হাতী 5টা মান আহিছে আৰু চাইডে গৈছে আৰু হাতীটো বহুতটা আছিল হাতীটো। কি কৰি আছিলে আপোনালোকে? আমি সেইখিনি সময়ত কোনোবাই ভাত খাইছিল, কোনোবাই বহি আছিল, কোনোবাই জুই পুৱাই আছিল। সেইখিনি সময়তে আৰু আমি কি অনিষ্ট কৰিলে? এতিয়া ভাঙাটো ধান চান খাইছে, এতিয়া চাউল খাইছে, ঘৰ ভাঙিছে আৰু তামোল কিবা কিনি নাৰিকল পুলি চুলি গোটা ভাঙি দিছে আৰু এইবিলাক। লাগিব অলপ চলপ, কিয় নালাগিব? য'তে আমাক উন্নতি কৰি দিছে যাতে আমাক লাগিবই আৰু অলপ চলপ।